Karibu kiongozi, karibu mpendwa. Mwaki uria uratungania ogo wake niguo kuhe urugari riboti ya BBI niguo itikirike urahorio ni munini wa President William Ruto uria urauga iri na mageshane fati guthurimwo keri. Na ndio mnaona Kenya hii iko matatizo. Watu wengi wanapiga makelele. Wanasema Deputy President anachochea watu huko chini, anachochea watu maskini. Mimi nataka niwaambie, mimi si mjinga nichochee watu. Ruto arauga ni mutino kuona Kenya matire makinyiru riboti ino iria tidikiriirwo ni atongoria amwe niguo mamithome miario iria yagithitio kinene mutongoria wa ODM Raila Odinga akiuga muoroto wa BBI tu wa kumuguna we mwene ndikuite kionia kiria bururi utuire wetereire na uria muingi utangithura. 2022 is just but an event. It will come one day, people will vote and it will pass. But what we are dealing with is much more comprehensive. If you mix the two, then you completely miss the focus. Because the other people would like to drag my name into the campaign of 2022 so that people basically ignore this document. Kuna watu wametuzoea. Wanafikiri wataendelea na kuendesha mambo vile imeendelea Kenya hii siku hiyo yote. Mimi nataka niwaambie wajipange. Safari hii, serikali hii itaundwa na makanga na watu wa mama mboga na hawa wa bodaboda wajipange. Akiari igongona-inĩ rimwe ria mathiko kaunti-inĩ ya Busia, Ruto ugite gutiri uhotekeku ona umwe wa kaunti kwamukira gicunjĩ kia 35% kia bajeti ya bũrũri toria BBI yandĩkithĩtie kuona ona gicunjĩ gia 15% kiria kiraheanwo kwa ihinda rĩrĩ gĩtiamũkagĩrwo gĩothe. Mimi nataka nimwambie huyo mungwana, my friend, wewe wachana na bodaboda, wachana na watu wa mkokoteni na wheelbarrow. Hiyo ni biashara pia kama ile biashara ingine. BBI was never intended to be a document to propel anybody to political power. BBI is for the benefit of each and every Kenyan. And that's why my appeal to the people of Kenya, support BBI. Odinga atanyĩtwo gũkorwo na gĩikaro kĩa hamwe na atongoria a kaunti inya cia Luo Nyanza kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri tũkĩte. Ndereti ya Harĩ nĩ kwendia riboti ya BBI gũkĩrĩgĩrĩrwo na kerĩ ga kiumia tũkĩte nĩ akanyita ũgeni ma MCA othe a ODM mũcemanio-inĩ wa BBI gũkũ Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.